Migrantska kriza koja je putujući od Bliskog istoka zatresla celu Evropsku uniju, kao švigar stigla je i u naš region, kao granicu ta dva sveta. Poslužila je, između ostalog, i da se stranke po ovom pitanju raziđu u mišljenjima kako se zaštititi, ali i dala neku novu snagu evroskepticima. Spoljnopolitička dešavanja na relaciji Moskva-Zapad takođe su se odrazila na domaću političku scenu. Jedna od stranaka koja se po ovim pitanjima striktno deklarisala je Srpska narodna partija, a danas reč ima predsednik ove stranke, gospodin Nenad Popović. Dobar dan. Gospodine Popović, ajte da ovaj intervju počnemo jednim malo ličnim pitanjem. Je li vama bliža Moskva ili Beograd? Srbija mi je najbliža. U Beogradu sam studirao, proveo veliki deo svoga života. U Moskvi takođe počeo sam da radim i kako sam počeo, tako i dan danas najviše radim u Moskvi i u Rusiji. I uvijek ću koristiti svaki svoj kontakt, svako svoje poznanstvo, prijateljstvo u Rusiji i u svetu, jer jako mnogo radim sa evropskim i američkim kompanijama na ruskom tržištu za dobrobit Srbije. Jasno vam je zašto vas to pitam, zato što u većini vaših javnih nastupa se negde provlači kao, da budem slobodan da je ocenim, kao glavnu programsku osnovu jačanje saradnje sa Rusijom, Srbije i Rusije. Nije li ta saradnja već dovoljno jaka i nije li uopšte jaka? Da. Nažalost, saradnja uopšte nije jaka. Ona je na nekom, ja bih rekao, relativno niskom nivou u odnosu na potencijal koji postoji. Kao što mnoge moje kolege, najveći deo njih, političara, stalno govore o Evropskoj uniji, a zaboravljaju Rusku federaciju. Ja Evropsku uniju nikada ne zaboravljam i ponavljam da je Evropska unija naš trenutno najvažniji i najveći trgovinski partner. Ali ne mogu da ne vidim šta se dešava u svetu. Ne mogu da držim zatvorene oči. Najveći potencijal za rast srpske privrede, za nova radna mesta, za razvoj srpske poljoprivrede, pogotovo izvozno orijentisane, je tržište Ruske federacije i onog dela koji okružuje Rusku federaciju. Dobro, kad vi kažete da upravo propuštamo jednu od većih šansi u istoriji za izvoz naših poljoprivrednih proizvoda u Rusiju, to logički zvuči dobro i argumentacija postoji. Međutim, ima onaj kontrateg. Kako da se to pojača ako znamo kakvi su ruski standardi upravo za te proizvode? Su maltene oštriji od standarda Evropske unije. Da li naša poljoprivreda možda ih dostigne? Ima kontrateg da nema, teško se dobije bankarske garancije za plaćanje. Pa, vi ste rekli, ja mislim, ključnu stvar ovo. Transport je takođe otežan, poskupljuje značajno to. Da, vi ste rekli ključne sve elemente. Pogledajte, zašto mi imamo danas veći, 3 ili 4 puta veći izvoz u Evropsku uniju nego što imamo u Rusiju? Zato što sa Evropskom unijom se radilo po pravilima Evropske unije koja su odlična. Mi danas imamo u Srbiji Ministarstvo za saradnju sa Evropskom unijom, Kancelariju Vlade Republike Srbije za saradnju sa Evropskom unijom, znači Skupštinski odbor za saradnju sa Evropskom unijom i još desetine i desetine nekih državnih organizacija koje se bave pospešivanjem izvoza u Evropsku uniju i privlačenjem investicija. I to traje već 15 godina, uložene su stotine miliona evra u tim svim organizacijama za saradnju sa Evropskom unijom u Srbiji. Njih plaća država, njih plaćaju građani Republike Srbije, rade stotine, nekoliko hiljada ljudi. A za saradnju sa Ruskom federacijom imamo nula. Nula institucija, nula ljudi u vladi Republike Srbije koji se bave saradnjom. Pa logično je da će taj izvoz bi trebao da bude u Evropskoj uniji bar 100 puta veći, a on nije 100 puta veći, on je samo 3 ili 4 puta veći. Tvrdim, ukoliko bi imali, ne moramo imati ministarstvo, samo jednu kancelariju za saradnju sa Ruskom federacijom. Samo jednu kancelariju. Govorite o državnoj kancelariji? Državnoj kancelariji, vladine, kao što imamo, analogično kao što imamo za saradnju sa Evropskom unijom. Kad bi imali jednu tu kancelariju i 20 ili 30 ljudi koji se bave saradnjom sa Ruskom federacijom, s jedne strane da pokušaju da pomognu našim privrednicima, pogotovo onima koji rade u poljoprivredi, da izađu do krajnjeg kupca, da imaju veće cene, da im se omogući, ovo što ste vi napomenuli, garancije, one iste kao što imaju njihove kolege kada izvoze iz Austrije, Nemačke ili Francuske, da imaju subvencije makar
3 puta manje, jer danas imaju 15 puta manje nego njihove kolege iz Evropske unije. A sa druge strane, ta kancelarija bi mogla bude centar koji bi privlačio ruske investicije u Srbiju. Kako onda da za ovih 15 godina to sve deluje, kažem, kao idealne ekonomske šanse? Kako za 15 godina nijedna vlast se nije dosetila da napravi neku agenciju ili šta god bilo neko državno telo koje će se baviti time, uključujući i vlast kada je bila stranka na vlasti koje ste vi bili potpredsjednik DSS? Pa, ja se u ovom slučaju ne bih baš složio sa vama. U te 4 godine, to je bila koalicijona vlast, da je bio i dr. Vojislav Koštunica predsjednik vlade, ali to vi znate, to je bila manjinska vlada, da je DSS imao ne više od 34% u Skupštini Republike Srbije. Taj je to bila koalicijona vlada. Ne bi dobilo podršku predlog da se intenzivirala saradnja sa Ruskom federacijom? Ne, ali tada je urađeno najviše u saradnji sa Evropskom unijom. Pre svega, potpisan je veliki gasno-naftni sporazum. Broj 2, urađeno je osnova. Prvi put su ukinute vize za građane Ruske federacije i isto tako ukinute su vize za sve građane Srbije za ulazak u Rusku federaciju. To su te neke prve zakonske osnove koje su postavljene za dalji razvoj ovog potencijala. Nažalost, nije ni tada bilo, možda je bilo moguće, ali nije bilo sluha kod drugih partnera da se taj odnos još dublje onako složi, jer postojala je jedna velika evrofanatičnost. I mislim da je ključni moment ključna greška nastala 2008. godine kada se Srbija potpuno onako fanatično opredelila sa onom frazom da Evropska unija nema alternativu. I tu počinju prvi problemi i srpske privrede i srpske poljoprivrede. A za vreme vlasti Vojislava Koštunice vi ste imali sigurno 100-150 evra minimum veću platu. Svi građani Srbije su imali veće plate, penzioneri veće penzije i živelo se mnogo bolje. Kako vi kao ekonomista gledate u kontaktima, ekonomskim kontaktima Srbije i Rusija? Često se provlači teza da, recimo, Rusija plaća najmanju rudnu rentu, manju nego što se plaća u samoj Rusiji za korištenje naših resursa. Kako vi kao ekonomista gledate? Da li bi vi potpisali takvu rudnu rentu? Pa, vidite, izvučeno iz konteksta, vi ste novinar, kada vam izvuku jednu rečenicu iz konteksta, naravno, može potpuno smisao da se promeni. Govoriti o rudnoj renti, da je ona najmanja, a prvo nije najmanja, ona je na nekom standardu, možda malo niže nego srednji evropski standard. Imate zemlje gdje je rudna renta 0, i to velike evropske zemlje, proverite i kod vode i kod drugih dobara. Kad izvučite to iz konteksta, a ne gledajući celokupnu sliku, mislim, možete napraviti šta hoćete. Dobro, to je bilo vezano i za Južni tok i za sve što je posle... Ja mislim da je gasno-naftni sporazum koji je potpisan... Mislite da je dobar? Mislim da je izvanredan. Ja mislim da je izvanredan. Danas 16% budžeta Republike Srbije se puni iz naftne industrije Srbije. Rusi su bili u obavezi da investiraju samo 500 miliona evra, a oni su do sada investirali blizu 2 milijarde, a planiraju još 1,5 milijarde. Takvog investitora nijednog drugog mi u Srbiji nemamo. Gazprom nafta je najbolji investitor koji je ikada došao u Srbiju. Drugo što je negde vašu stranku sada u poslednje vreme izbacilo na naslovne strane, to je dosta kategoričan stav da Srbija treba podigne zid, žicu, šta god, zbog priliva izbeglica, migranata, azilanata, kako god, iz koje god su kategorije ljudi koji dolaze. Da li je ta vaša teza izgubila na snazi zato što vidimo da broj izbeglica pada i pored najava da će decembar, januar, da će to biti meseci kad će se slivati, broj izbeglica pada. Ja nisam siguran da će on da pada i dalje, čak ja predviđam. To je zvaničan podatak. 4000. To je malo, to je ogromno. To je ogroman broj. Sa 10.000 je pao na 4.000. To je zbog toga što se zadržavaju takozvani ekonomski migranti o kojima mi pričamo od samog početka. 99% svi koji prolaze kroz Srbiju i koji su sada trenutno na teritoriji Srbije su ekonomski migranti. Oni su pre toga bili 2-3 godine u Turskoj. Srpska narodna partija, ja lično predlažemo... Izvinite, kako to znate? Po kojoj analizi je to? Da 99% njih su ekonomski migranti? Taj podatak nisam, evo ja sam se pripremao za ovaj intervju, nisam nigde video takvu selekciju trijažu. Izbeglica je onaj koji iz ratnog područja pređe u prvu sigurnu zemlju. Svi ovi migranti su praktično došli iz Turske, Jemena ili neke druge države. Znači, oni nisu došli iz Sirije u Srbiju, oni su prvo došli u sigurnu zemlju. Onog časa kada ste ušli na sigurnu zemlju i sklonjeni ste od rata,
vi ste tog trenutka izbjeglica. Ako nastavite put dalje, to je po klasifikaciji... Postajete ja govorim isključivo po klasifikaciji Ujedinjenih nacija, kako se to klasifikuje i kako mora i naša vlada i sve druge vlade na granicama da reaguju na to. Kako su sada rekli ekonomski migranti? Ja tvrdim da su svi ekonomski migranti. Ne znam kako ih vlada ili organi reda na granicama odvajaju. Ako svako može da kaže da li je ekonomski migrant, da je iz Sirije ili nije iz Sirije. Ponovit ću još jednom. Mi se zalažemo za izgradnju zida, odnosno jake granice, protiv nekontrolisanog, ponovit ću, nekontrolisanog upliva migranata. Isto onako kao što rade danas sve zemlje Evropske unije. Sve. Mađarska je izgradila zid, Austrija, Bugarska ima živi zid sa tenkovima, sa vojskom, sve zemlje Evropske unije. Oni zapravo završili za nas posao, zašto bi mi dizali ako su svi digli? Makedonija radi trijažu pre nego što uđu u... Ja mislim da kroz Makedoniju jako mnogo prolazi, mislim da oni ne zaustavi ni 10 ni 15% onoga što bi trebali ako bi radili onako kako treba, jer nemaju ni snagu. Dobro, i šta kad bismo podigli zid prema Makedoniji, gde bi se oni se preusmerili preko Kosova, verovatno? A tu teško možemo dignemo zid iz razloga i političkih. Vrlo su organizovani ti migranti. Prvo, nisu oni bez para. Drugo, često se naši političari vole da slikaju sa malom decom. Tamo je male dece manje od 1%. Evo, mi smo predlagali od samog početka. Primimo svu malu decu i te majke koje su sa njima. Svu decu i sve majke. Ali njih je 1%, 2%. 90% danas su muškarci, mladi muškarci, od 18 do 48 godina. Mladi, to su vojno sposobni muškarci. I mi treba za sve one koji ne mogu, Evropska unija, kad se na hrvatskoj granici postavi zid, njih će ostati desetine, stotine hiljada ovde na teritoriji Srbije. I mi treba da postanemo sada karantin ispred Evropske unije. To je praktično, samo pitanje za kraj ovog bloka. Šta radimo sa Kosovom? Kako se tu diže zid i da li se diže iz političkih razloga? Kakav zid? Pa recimo, ako bi se prema Makedoniji zatvorilo, bi se preusmerili preko Kosova. Šta onda Srbija radi? Možemo samo na granici sa Albanijom. Šta onda Srbija radi? Ja vidim na šta vi aludirate. Ne, ja pitam vas, evo, kako sprečimo onda priliv preko Kosova? Nijedan migrant, evo ja ću vam ću praćiti. A zašto nijedan migrant nije krenuo preko Kosova? Pa znaju migranti da će na Kosovo ostati bez svojih organa, bez bubrega, bez ičega, da će ih Tačijeva, ona zločinačka armija i mafija koja tamo postoji, iskoristiti za to. Migranti su neviđeno dobro organizovani. Imaju karte, rute, znaju kuda mogu da prolaze. Imaju pare, imaju sredstva. Nisu to ljudi koji su došli bez para i idu onako... Cenite da ne bi prešli... Niko neće doći na teritoriju Kosova dok je Tači i njegova banda tamo, jer znaju da će ostati bez organa. Evo, da vidimo, ajde da mi izgradimo svoj zid, da se zaštitimo. Ja garantujem da će onda oni tražiti neke potpuno druge rute, a ovom balkanskom neće ići. To je sigurno. Možda će ići preko Crne Gore i Hrvatske. To je vrlo moguće. Ali preko Kosova sigurno neće. Pa nijedan... Mislim, moram kažem, raspolažem nekim bezbednostnim podacima, znam ih i kada sam govorio, drugi su negirali te podatke, visoki državni funkcioneri. Ja kažem, niko neće preko Kosova. Ni na jednoj karti koje su našle bezbednostne službe nikada nije postojala tura preko Kosova. Postojale su strelice preko Crne Gore, preko Hrvatske, najviše preko Srbije. Ne verujete da država ima spreman odgovor, kao što se tvrdi, ukoliko se sve oko nas zablokira žicama i zidovima, da je spremna neka strategija? Ne verujete u te najave? Ne verujem. Apsolutno ne verujem. Ajde da samo još, pošto je ovo kratak intervju, da se posvetimo i izborima u pokrajini. Ulazimo za manje od mesec dana u izbornu godinu u Vojvodini. Vaša stranka onako dosta je agilna, vidimo i medijski, i organizujete i tribine i sve. Kako gledate na te izbore? Tražite li neke potencijalne partnere? Da. Pa prije sve kažem, medijski ne možemo biti toliko aktivni, jer ipak ne dozvoljavaju nam da se pojavljujemo na svim, pogotovo ovim republičkim medijama, čast izuzecima, moram da priznam, kao što je danas. Imam ja press clipping ovde, ima... Da, posle, recimo, svako 10. saopštenje ili neku akciju nam objave. Nažalost, takva je situacija. Što se tiče naše pozicije u Vojvodini, ona će biti orijentisana isključivo na ekonomiju, jer mislimo da ne postoji veći danas problem u Vojvodini od ekonomije i mislimo baš ovo što se sada desilo, sankcije koje je Rusija uvela prema zemljama Evropske unije što se tiče poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i ovo što se desilo sa Turskom pre neki dan kada je oboren ruski avion, ovaj zločinački korak turske vojske,
Rusija je sada uvela sankcije i Turskoj. A Turska je zauzela veliki deo ovog kolača Evropske unije na ruskom tržištu. Od sada tursko povrće, voće i meso i mesne prerađevine neće moći više da ulaze na teritoriju Rusije. Sada je kao nikad u Vojvodini velika šansa da Srbija i Vojvodina cela zauzmu to mesto koje su držale evropske kompanije i koje je držala Turska. Ali vidite, dobro, da biste to realizovali morate nekako ući u vlast. Kako ćete u vlast? Hoćete li sami na izbore ili ćete u koaliciju? Pa rano je još, vidit ćemo kada budu proglašeni izbori, ne znamo ni kada su izbori. Donijet ćemo odluku, o tome će stranački organi donijeti odluku. Da preformulišem pitanje za kraj, ima li neka stranka za koju možete da garantujete da sa njima nećete u koaliciju? Pa, mislim da je to vrlo jasno. Sve one stranke koje su za saradnju sa NATO paktom, sve one stranke koji smatraju da Kosovo nije integralni deo Republike Srbije. To nije zvaničan stav ni jedne stranke. Pa ja mislim da jesu. Sigurno da jeste u nekoliko stranaka i sigurno da sve one stranke koje Republiku Srpsku ne vide kao drugu Srbiju, sa njima sigurno nećemo. Za nas je Republika Srpska po Dejtonskom sporazumu deo suverene Bosne i Hercegovine, ali mi imamo specijalne veze i moramo da brinemo o tom narodu. I naravno, Kosovo je integralni deo Republike Srbije i Srpska narodna partija stoji čvrsto na stavu političke i vojne neutralnosti. Srbija ne sme da bude član NATO pakta. Vidjet ćete, evo moram za kraj da kažem, blizu nam je, naš srpski narod danas u Crnoj Gori je izložen, nažalost, tihom genocidu, ukida im se jezik, žele da ukinu Srpsku pravoslavnu crkvu i evo Crna Gora je dobila poziv za NATO. Crna Gora je imala još veću šansu nego Srbija. 5 miliona ruskih turista je išlo leti u Tursku. 3 miliona je išlo u Egipat. Sada više tamo neće ići. Verujte mi da Crna Gora nije dobila ovaj poziv za NATO i da nije ovaj režim na vlasti. Milioni ruskih turista bi ponovo pohrlili u Crnu Goru, ulagali bi investicije, podigao bi se standard Crnoj Gori 3-4 puta, verujte mi, ali eto, oni su rešili... Evo, za 6 meseci ćemo i otprilike se uverimo u to da li je to tako. Jeste, vidjet ćemo. Ja tvrdim da je i za Srbiju i za Crnu Goru politička neutralnost i vojna ono najvažnije i saradnja i sa Evropskom unijom, ali naravno i sa Ruskom federacijom. Hvala vam puno. Hvala vama.